nukuntu bari kubica bakabatwara ubugabo iyo bari kubujana ntago tuhazi uyabaye wa gatatu mu nkuru iri kuvuga ufite natwe turibaza impamvu abagabo bari kwicwa bakakatwa ubugabo icyo kintu bishobotse rwose bagikorera ubushakashatsi bakamwica urupfu rubi bikajyana n'ubwo bamushahura ubugabo bakabutwara ni ibintu bibaje cyane kandi biteye agahinda cyane. Uyashobora kuba baye nk'uwa gatatu cyangwa wa kane kaye bose babicaga bakasa imbere icyo ahangaha hari n'undi bakwira hejuru mu mikoko ariko amakuru nkuru inaha rubwicanyi muri aka gace nk'uko uriya mugenzi wanjye abisobanuye umuntu abonye aho yabubikisha rwose bari kwica umuntu babutwara ubugabo mubikisha iki ubugabo bw'abagabo bari kubutwara twayoba uburyo turabyifatamo bakire byatubabaje cyane uyu mugabo wapfuye ari mwene data na sene byene nyine baravukana nagiye kuva mu gitondo numva umuntu araza arambwiye ati umugabo mwene so bamwiciye kuri giciro nibwo nafashe igare ndaza nyamaze nasanze aryamye hariya mu gukura hakena ni inkuru ibabaje ntabwo nabona uko wakuye hakenda usanga yishwa ate njyewe nakuye umwenda nsanga aryamye mu musaya ariko sibabasha gukora umwenda wose ariko byatubabaje. Amakuru avuga ko yishwe anakaswa ubugabo ibi ngibi hari ababifata nk'igicanye indengakamere ubundi mwebwe mwabyakiye gute nk'abagabo? Je nk'abantu babaga nabyakiye nabi nabyakiye nk'ubwicanye indengakamere ko byanambabaje cyane nk'umuntu mwene data wanjye. Gute? Byakubabaje gute? Byambabaje nk'umuntu mwene data bakaza bakamwicura urupfu rubi kuriya urupfu rw'agashinyaguro urupfu bamukase igitsina n'ibintu byatubabaje. Hanyuma inanga umutekano ubundi uhagaze gute ko arabagaragaza ko atari uwa mbere cyangwa atari n'uwa gatatu wishwe muri ubwo buryo hari umutekano ucunzwe uti nahanga? Ngewe muri rusange ntabwo ntuye muri umurenge yiciwe ntuye mu murenge wa Rugero mu kagari ka Nyarutembe mu mudugudu wa Jari ariko amakuru nkuru inaha rubwicanyi muri aka gace nk'uko uriya mugenzi wanjye abisobanuye. Murasaba iki inzego zo hejuru by'umwihariko umutekano bakaza amarondo abantu babikora babakatira bakwiriye ku buryo n'abandi barebereho uburyo badashobora kongera. Ubundi si nta marondo ntahaba? Amarondo arahari ariko ndakeka ko yacitse intege cyane iyo harimo amarondo abagize bate babonye abantu babagize ba nabi. Bishatse kuvuga ko amarondo barusha imbaraga abagizi bane barusha amarondo imbaraga birumvikana none ko batababonye. Imana Faustine witwa Nsabimana Faustine ni mu gari ka Nyarutembe umurenge wa Rugero umudugudu wa Jari. Faustine inkuru mwayakiye mute bundi mwabibonye gute? Iyi nkuru yakiriye yatubabaje cyane uyu muvandimwe ari umuyobozi w'umudugudu wacu wa Jari. Ni umuyobozi w'umudugudu? Umuyobozi w'umudugudu wa Jari. Mu kahe kagari? Mu kagari ka Nyarutembe mu murenge wa Rugera. Ahiciwe ni muri murenge wa Shyira. Ntabwo rero tuzi uburyo yahageze ariko twagiye kumva mu gitondo twumva inkuru ibabaje ko bamwiciye kuri ikiraro nyine cya Giciye. Yego. Mwamenye ko bamwishe gute ku makuru banze mwamenye mwebwe? We batubwiye ko umuyobozi w'akagari ka Nyagahondo niwe telefone iwacu atubwira ko hari umuntu ushobora kuba ari uwacu biciye kuri iki kiraro. Twaje rero twihuta dusanga kuko n'uwacu n'umuyobozi w'umudugudu wa Jari. Yego. Nk'abamubonye n'ubwicanyi mwakiriye ku kiye kigero cyane ko n'abagaragaje ko inanga mu bibazo by'umutekano muke nk'ibi bisanzwe bibayo. Ibi twabyita ubwicanyi ndengakamere aho bafata umuntu bose bakamwica urupfu rubi bikajyana n'ubwo bamushahura ubugabo bakabutwara ni ibintu bibaje cyane kandi biteye agahinda cyane. Murasaba iki inzego z'umutekano zo hejuru by'umwihariko ko bagaragaza ko intanga y'izo mpfu zikunda kubaho? Turasaba inzego z'umutekano kugira ngo zidufashe zikurikirane neza zikora iperereza zirebe ko zabona abantu baba bakoze ibintu nk'ibi ngibi ko dusanga ari ibintu biterenze bafashake bafatwe bagera n'ubuhe kibakwiye. Hanyuma nk'umuntu wari uturanye na nyakwigendera by'umwihariko imyitwarire ye imibanire ye n'abantu wabibonaga gute? Iwacu mu mudugudu yabanaga n'abantu neza kandi niwe nta kibazo cyari gihari. Yakunda gusabana cyane ko nayo mpamvu abaturage bamugira icyizere mu gihe umuyobozi w'umudugudu. Yitwaga nguki? Yitwa Mugabarigira Eric. Mugabo uyu munsi bimaze ku hafi saa 4 babonye umurambo bwa mbere bagaragaza ko ari nka Twakingene Vestina aturutse mu kagari ka Gakoro mu mudugudu wa Bwera. Yego. Nanje ku nkuru nk'ibabaje y'umuvandimwe wacu bishe akamwica agashinyaguro urupfu mbese ndangamo rurenze n'abantu. Mbese inkuru wayumvisha ute? Inkuru nayumvishe ko uyu muvandimwe wacu yishwe kandi bakamwica urupfu ngo bamukase imbere
iyo bahajanye ntago tuhazi, icyo bahamaza ntago tukizi, ariko mu makuru asanzwe abagabo bari kubica, ntago ari uyu gusa. Bari kubica gute? Bari kubica gute? Bari kubica bakabakeba bakabatwara ubugabo, ngo hari n'undi baherutse kwica nawe bamwica urupfu rw'agashinyaguro nk'ubwo ngubwo. Ubwo nimwagira amatsiko y'aho ubwo bugabo bari kubujyana? Natwe byatuyobeye, mbese ubwo Niki cyabayobeye? ni ukuntu bari kubica bakabatwara ubugabo, iyo bari kubujana ntago tuhazi. Uyu ni nk'uwakangaho uciye ubugabo mama? Yabaye uwa gatatu mu nkuru iri kuvugwa, kuko urumva nanjye ntago ntuye hano kuri uyu muhanda, ntuye hejuru mu musozi, ariko iyo ibibazo bibaye turabimenya, bati mu kibaya hishwe umuntu, bamwishe urupfu rw'agashinyaguro gutya. Marasaba iki inzego z'umutekano? Turasaba inzego z'umutekano ko zakurikirana iki kibazo, ufashwe n'icyaha bakamuhana by'intangarugero, kugira ngo n'abafite izo ngengabitekerezo ziri mu mutima bazicikeho burundu. Nta kintu bitumariye ubwo ribu yari hari kandi ifite imodokari. Uyu ni umuyobozi w'umudugudu yakoreraga leta, na n'ubu murabona ko tumutwaye mu ngobyi isanzwe yacu, isanzwe ya Kinyarwanda. Sinibaza ubyo leta rero itagomye gufata imodoka ifite ni nyinshi, yaba umuyobozi bw'umurenge bufite imodokari ndetse na ribu na polisi bagomye kuba dufashije kugira ngo uyu muntu agere kuri shyira. Hari ugereranije hari imodoka nka zingahe buriya? Hari imodoka zigera muri 3. Kandi yari umukozi wa leta? Yari umukozi wa leta. Turibaza niba ese nitugera ku bitaro baraza kutwumva ngo badukorere vuba dusubire iwacu, cyane ko wacu ari kure. Mu byakiye gute rero kuri rizuba nyakwigendera akoraga leta nk'uko mubivuga, bakaba batemeye no kumushyira mu modoka ya leta? Birakomeza kutubaza cyane, kubera ko murabona iri zuba tumutwayeho yakoreraga leta kandi imodoka zihari, biratubabaje cyane. Natwe ubwacu bitugizeho ingaruka cyane ko benshi urabona nubwo turabayetse, ariko nk'ari abamama baherekeje uriya mumama uyu nyakwigendera, nta matike bafite ngo barateka akagare, barimo barahonda ibirenge n'uriya mumama urabona ko agenda yabuze umuntu we bitunguranye. Kandi ni ibintu byatubabaje tukimara kumva iyi nkuru, byatubabaje cyane. Ntabwo aha uyu muntu yaguye, njyewe ntuye mu mudugudu wa Jari, ni mu kandi kagari, ni mu kagari ka Nyarutembe. Naho yayoboraga? Yayoboraga mu mudugudu wa Jari mu kagari ka Nyarutembe. Mu by'ukuri aya makuru tuyumvise mu gitondo, tuje natwe duhuruye, ariko ni ibintu byatubabaje, ni ibintu biteye agahinda, twumiwe twabuze uko twabyifatamo. Mwebwe mwabahagezemo ba mbere n'inkuru mwumvishe mu rupfu rwe, ababwiye ko iteye ite? Ubu nanjye mpageze nkerewe, mpageze mu mwanya, abahageze mbere ntabwo nabashije kumenya uburyo babasobanuriye, ubwo nanjye mpageze mu kanya ntabwo ndabasha kumenya neza uburyo ibintu biteye. Hanyuma imibanire ya nyakwigendera n'abaturanyi cyangwa n'abandi bantu ubundi yari imeze ite, ku buryo hari n'abatekereza ko Mediatri, inkuru y'incamugongo mu rugo rwawe wayumvishe gute, hari ryari? Bakubwira ngo byagenze gute? Muramukazi wanjye nyine bakurikirana n'umugabo wanjye niwe uhamagaye umuhungu wanjye, mubaza ati papa wawe yaraye mu rugo, sinabwo mbise ko mbaze umuntu, hanaje ariko mbaze ati se papa ari he? Uwa papa wawe ntaherayo mu rugo, urikije yavuye mu rugo, ariko umuranga agiye kureba Hesirone, igihe yasangiye na Hesirone inzoga agakanywa agahagarara rero, kandi shangazi mbwiye ko umuntu amamagara kumubwira ko abonye umurambo kuri giciye umeze nka papa. Tumvukanye n'uwo muramukazi wanjye, arambwira ati fone gitifu arampamagaye, arambwira ngo ndi kubona umuntu umeze nka mugabo nubwo umuheruka kera, ariko ndi kubona umuntu umeze nka mugabo. Ndamubaza ngo yambaye iki, ambwira ko yambaye ipantaro y'ikoboyi nja n'agapira k'akare posite na rugabire, mbajije ndamugana ibyo yavuye mu rugo yambaye, ubwo ngo runyumvishe gutyo. Yari afite imyaka ingahe umugabo wawe? Uturutse aho muba mutuye n'ahangaha hari intera ingana gute? Mutuye hehe se ubundi? Muri Shari Nyarutembe hejuru. Ni muhe murenge? Warugera. Ubwo muherukana ni iki, hari ibyo mwabaga mutumvikanaho cyangwa hari n'abandi bantu bari bafitanye amakimbirane? N'umugabo wanjye nta kintu twari twapfuye, kuko bamwe bambwira ko agiye mu muganda kubera umuyobozi w'umudugudu, mbwira ko agiye ku muganda, ugava mu rugo gutyo, ariko ageze hepfo gatahura n'umugabo witwa Tanayeri, barasangira cyane ko ari we birirwanya bakageza na saa 2 z'ijoro. Yaherukaga mu rugo ryari? Ejo mu gitondo saa 12 ngo twaherukanye, ariko nyuma y'uko mva mu rugo njya mu kazi ngo yagarutse mu rugo akomeza agenda. We wabashije kumubona, wasanze yishwe gute?
uko mubonye bamukebye imbere gute ubwo igitsina bagikuye. hanyuma abantu baha bati ni urupfu rw'agashinyaguro rw'indengakamere, by'umwihariko banagaragaza ko hari ibibazo by'umutekano muke bisanzwe bibi n'aha ngaha. Wowe nka nyir'ubwite ibyo ni ibintu wakiriye gute? Byakira byanshenguye nari nabyiyumvishe. Ntekereza ko nyakwigendera rero ukiri hariya, ubundi mwabyakiye gute kuba amaze igihe kingana kuriya ari hariya atarana byibura aruhuka mu cyubahiro? Batubwira ko polisi ikiri mu iperereza, ari igiperereza. Kuva ryari? Kuva saa 10? Ntabwo mbese uko ni polisi yahageze saa 12 niba ari saa 1. mwari mufitanye abana bangahe? Mwihangane mu gitondo buri nkuru mwayimenye gute, mwayibonye gute nk'abatuye aha? inkuru yatubabaje twayibonye twese twababaye, ni urupfu rw'indengakamere. mwabonye bimeze bite? ngeze barangije kumushira muriya, ariko hari ababibonye mu gitondo nabo bavuze ko bibabaje cyane, bamukasa ubugabo bw'imbere. Hanyuma hari abagaragaza ko bibice n'ubundi byari bisanzwe bigaragaramo ibimenyetso bisa n'iby'umutekano muke, hari imirambo inako ko birasanzwe cyangwa harimo amakabiri? Birashobora kuba baye nk'uwa gatatu cyangwa wa kane, kaye bose babicaga babakasa imbere. Bicuwe aha ngaha? Hari n'undi bakwira hejuru mu mikoro. Inama amarondo akora ate? Amarondo arakora. none ubwo murasaba iki inzego z'umutekano by'umwihariko zo hejuru, kuko bigaragara ko nubwo inakora amarondo akorwa ntacyo bigeraho? Ikintu twasaba inzego